8-ci Айсудор Могульчин, 9-ci Роман Ойношев, 10-ci Амат Могульчин, 1-ci Мерген Бадыкин, 12-ci Николай Таркашев, жана ошондой эле Эркемен Тузачинов второй жүргүзө тургандыгы белгилейбиз. Эркемен Тузачинов эми өзү машыктыруучу. Андыктан мына ушундай тажрыйбалуу адистин кол астында бүгүн алар оюн жүргүзөт. Азыр эми биз бул беттеште баштап алдык. Алгачкы чабуулдарга ракет жасалып жаткан мезгили жана бардыгыңыздарды алгачкы жекеме-жеке көрүнүшүн көрүүгө чакырмакчыбыз. Айлампага улак жайгаштырылды жана өзүңүздөр көргөндөй кызыл түс менен бүгүн Монголия оюнчулары чыккан мезгили. Ал эми алардын атаандаштары ушул көк кийимчен команда экендигин белгилей кетебиз. Алтай азыр эми жекеме-жекеге эки тараптан бирден оюнчу киргендигин байкоодобуз. Жана демек азыр эки тараптан бирден оюнчу жекеме-жекеде атсалашып жаткан мезгили. Жана биз монголиялыктардын курамын дагы бир ирет айтып өтмөкчүбүз. Биринчи Урал Мырзабек, экинчи Серик Жеңишбек, үчүнчү Айбек Кеңшилик экендигин белгилей кетебиз. Жана ошондой эле алардын курамындагы күчтүү оюнчулардын бири Арстан Шайтхан, 5-чи Бауыржан Тилеубек, жана 6-чы Базарбай Матай, 7-чи Бактбек Акби, 8-чи Жанарбек Серик, 9-чу Наурызхан Хаджанби, жана ошондой эле 10-чу Магай Айтхабил, 11-чи Баглан Ыдырыш, 12-чи Досжан Баяскалан. Булардын башкы машыктыруучулук кызматын Мейрамбек Мушелбай аткара тургандыгын белгилей кетебиз. Азыр эми тараптар кезектеги чабуулдарына бет алат. Бул жолкосунда өзүңүздөр көргөндөй Монголия оюнчуларынын биринде учурда Баглан Ыдырыш өз такымына ылактыгысып алып жүргөн мезгили жана атаандаштарынын тайгазанына азырынча жетип бара элек. Көпчүлүк учурда байкасаңыздар ушул орталанын борбордук бөлүгүндө улак кармалып турган мезгили. Командалашма өткөрүп берди. Наурызхан Хаджнаби жана Алтай оюнчулары эки тараптан кысып келип, азыр улакты тартып алууга толук күчүн жумшоодо. Ну и сейчас, конечно же, пытается Наурызхан Хаджнаби себя проявить, убежать от своих соперников на своем коне. Ну и здесь, конечно же, очень так рьяно обороняются игроки Алтая. Вчера мы наблюдали матч Башкортостан против Узбекистана, где наши соседи переиграли субъект Российской Федерации со счетом 21. Но вот здесь более-менее хороший эпизод может случиться. Наурызхан атакует, и здесь возле Тайгазана находится уже другой игрок. Это Арыстан Шайтхан. А бросить ему пока не дают. Салым пока первым мы не увидели. Дорогие друзья, для вас определим то, что для нашей русскоязычной аудитории, которая только-только знакомится с миром Кокбурю, 3 тайма по 20 минут. И терминологию также мы будем вам уже по ходу этого матча объяснять. Сейчас пытаются, конечно же, игроки Алтая вести борьбу неудобную, крайне неудобную для монгольской сборной. Монголам, конечно, в принципе, в атаке есть что показать. Мы до этого также увидели. Ну и плюс они смогли 5 салымов забросить в Тайгазан нашей сборной. Но, тем не менее, более расслабленная наша сборная была. Все-таки первый матч. И плюс есть такие моменты, когда не всегда можно, то есть нужно выкладываться, свои козыри основные выдавать. Ну и здесь снова вырвали себе улак представители Монголии. Это Наурызхан Хаджнаби. Пытается он здесь уйти от своих соперников, но другой Тайгазан нужно им идти, конечно же, но обычно такое бывает, некую дугу исполняют игроки для того, чтобы разогнаться уже совсем по другой траектории. Но здесь Ваут уходит за лицевую линию, Чин, так что называется. Ну и сейчас мы увидим Джекеми-Джеке, очередной Джекеми-Джеке в этом матче. Как раз таки для тех, кто не в курсе, из тех, кто только-только следит за матчами Кокбурю, то Джекеми-Джеке как раз таки 3 круга есть по всему полю. Там, конечно же, 3
В одном из них исполняется джекеми-джеки. Это получается 1 на 1. Выходят два всадника со своими лошадьми и борются за данный улаг. Ну и, конечно, сейчас, пока монгол очень хорошо действует, это Наурузхан Хаджнаби. Нет, это Баглан Ыдырыш. Баглан Ыдырыш до этого очень был активен в начале, в первых минутах. Потом Наурузхан, потом уже Арыстан Шайтхан. Вот именно 3 игрока сейчас определяют игру монгольской сборной из основы. Хорошую работу проделал Мирамбек Мушельбай, тренер монгольской сборной. Они уже, в принципе, растут с каждым разом, и, возможно, в скором будущем монголы также уже будут составлять достойную конкуренцию многим. А вот здесь успел обокрасть таки игрок Алтая. Это как раз таки был Эзен Каймин, и попытается теперь уже убежать он на своем коне. Взял таким улак и бежит дальше уже в сторону Тайгазана. Но теперь вот оттесняет его таки за лицевую линию, и снова джекеми-джеки очередной будет на 8-й минуте матча. Demek ki Alтай жана Монголия oyuncularının ортосундағы беттеште алғачкы салымды біз көрө элекпиз. Жана мунун бардыгы бир нерсе менен түшүндүрүлөт. Албетте эки команда бири-бирине татыктуу алгачкы мүнөттөрдөгү беттеште тартуулап жаткан мезгили. Ошондуктан улам азырынча мыктысын аныктап алуу бир аз татаалыраак болуп жаткан мезгили. Монголиялыктар көбүрөөк улакты кармап, эми жекеме-жеке деле мыктыраак. Ошондуктан улам азыр эми чогуу байкап көрөлү. Бирок буга чейинки абалдан Алтай оюнчулары мына чабуул жасаган аракетин көргөн. Азыр Алтайдан 4-чү катар санында оюн жүргүзгөн спортчу Эзен Каймин чыккандыгын байкоодобуз. Анын атаандашы Баглан Ыдырыш аракет көрүүдө. Жекеме-жекеде чындыгында аргымактардын мыкты тапталгандыгы чоң мааниге ээ. Биз көбүр боюнча ички чемпионаттарда көп эле көрүп келебиз мелдештерде. Кыргызстан улуттук құрама командасынын күчтүү жоон билек балбандары дал ушул жергиликтүү чемпионаттан чыга тургандыгы бизге анык. Дейли 97-жылдан бери уюштурулуп келе жаткан турнирлер ушул убакка чейин биздин балбандарды бир топ чыйралтып койгондугу бизге маалым. Аны бир топ элдер алып мелдештерде көрүп келебиз чындыгында. Ошондуктан улам көбүр оюну боюнча эң мыктылар дал ушул құрама командада чогулгандыгы талашты. Жана эң алгачкы беттеш ага тастык боло алат. Тарта айтсак, Монголия Кыргызстан беттешинде 29-5 эсеби катталган. Жана ал көчмөндөр оюндарынын тарыхындагы эң чоң эсеп артыкчылык болгондугун белгилей кетишибиз керек. Буга чейин андай чоң ири эсепте айырмачылыкта атаандаштарын көчмөндөрдүн оюндарынын алкагында Кыргызстан оюнчулары уткан эмес. Ошондуктан бул оюндар ийгиликтүү башталгандыгын белгилей кетели. Ал учурда байкасаңыздар Монголия оюнчуларынын бири активдүү чындыгында мыктылардын бири Баглан Ыдырыш азыр такымга кысуу аракетин жасаган, бирок жерге чирip жиберди. Андан соң атаандаштары Алтай оюнчуларынын аракетин байкоодобуз. Демек азыр мына өзүнүн пайдасына Алтай оюнчулары удар алууга жетише алды. Бирок алар өздөрүнүн тайгазаны көздөй бет алып бара жаткан мезгили. Учурда Ирбис Ямановда улак жана өзү жалгыз такымына көп убакытка чейин алып жүрө албай тургандыгын көрөбүз. Атаандаштары ошол заматында байкасаңыздар кысымга барган жана азыр Алтай оюнчуларынын бири эрден шыпырылып түштү. Аты өзүңүздөр көргөндөй чындыгында эжа берген жок. Байкасаңыздар анын натыйжасында өтө оор жаракат алып калышы дагы толук ыктымал болчу. Ушул жерден көрө турган болсок, кетенчиктеп барып артка жыгылган жана көкөрчүнүн үстүнө кулагандыгын көрө алдык. Эми мындай учурлар болуп келген. Чындыгында азыр Алтайдын оюнчусу мына биз Николай Таркрашевди көрүүбүз. Андыктан биз ден соолук кааламакчыбыз. Бул өтө эле оор жана чындыгында кооптуу абалдардын бири болду. Андыктан чечүүчү өздөгү оюнчулардын бири эч кандай жаракатсыз менимче улантышы керек. Да, пожелаем здоровья Таркрашеву. И спросили у него, что нормально. Он сказал, все нормально вроде бы. На самом деле, для игры как бы нужно еще не только, чтобы у тебя лошадь была очень сильная, быстрая, выносливая, но и сам игрок должен обладать также функционалкой хорошей и, конечно же, физическими возможностями. И вот такие моменты тоже нередки здесь. Контактная игра, понятное дело, и, конечно же, она объединяет многие народы, многие иностранные также лица, которые приезжают в Кыргызстан, просто рады увидеть. И сегодня на стадионе, на ипподроме в Чолпанте мы видим, как много также прибыло
иностранных граждан, чтобы просто посмотреть данную игру. Сегодня, кстати, болельщиков прибавилось, чем было вчера. С каждым днем теперь уже будет все больше и больше, поближе к финалу. Ну и пытается убежать здесь, конечно же, Мерген Бадыкин, но не получается здесь у Мергена Бадыкина оторваться от своих соперников. И за лицевую линию он с Улаком уже уходит. И теперь очередной джеке-меджеке будет производиться на 12-й минуте матча. Да, постепенно, конечно же, Алтай перебирает инициативу к своим рукам. Вначале, если вы видели, что Монголия сделала 2 подхода к Тайгазану алтайской сборной, а вот здесь нам показывают болельщиков, наших сограждан, которые прибыли посмотреть, насладиться этой игрой. Коих у нас очень-очень много вообще в нашей республике. Ну и здесь снова борьба была от игроков Алтая и Монголии. И снова там был сильнее Мерген Бадыкин. И уже по инерции лошади уходят за Чиин. И снова будет производиться очередной джеке-меджеке. Пока счет не открыт, но игра смотрибельная, игра интересная. И снова увидим борьбу 1 на 1. Кто же сильнее окажется в этом кругу. Ну и посмотрим, кто же выйдет от монгольской сборной и от алтайской сборной. Все, свисток дан. И сейчас борьба между монгольской сборной и алтайской. Здесь проскакивает игрок Алтая. Это как раз таки был Ирбис Яманов. А у монголов Баглан Эдырыш ведет борьбу. Он сегодня произвел первый подход к Тайгазану алтайской сборной. Он сегодня первый был в атаке. Но вот не смог он забросить все-таки Салым. Это тяжело сделать на полном ходу, конечно. Ну и пришлось ему уже за Тайгазан уйти. И вот снова не дает. Очень грамотно сейчас обороняется пока он для того, чтобы взять в таком Улак. И Баглан Эдырыш, казалось бы, должен был убежать сейчас, но тут же приостанавливают его алтайские игроки. Пытаются вырвать такие Улак. И вот уже определяют они бег за практически Тайгазаном монгольской сборной. И вот по дуге пытается сейчас исполнить этюд данный Баглан Эдырыш. Но вот Улак снова у нас оказался на земле. И далее уже борьба будет продолжаться именно на этом участке поля. Пытаются здесь, конечно, игроки вырвать себе каждый Улак. И вот теперь, возможно, получится. Нет, нужно приостановить ход. Кстати, очень много мы видели различных дриблингов и на Кубке президента, который прошел недавно на Бишкекском ипподроме. Игроки Бахват-Тала, Столкун, Ширалджин, Сарыозен применяли различные как раз таки дриблинги вместе со своей лошадью. И сегодня тоже, и вчера также мы видели в матче Узбекистан-Башкортостан. А вот здесь подхватывает сейчас Улак Хаджнаби Наурызхан. Вот пытается убежать, обвести буквально-таки на ходу своих соперников. Темп он немножко меняет. И вот так защищают сейчас своего же, это как раз таки был Арыстан Шайтхан. Наурызхан Хаджнаби мог бы разогнаться, но вот до конца алтайцы пока не дают. И вот гонятся они буквально за ним. К Тайгазану ближе подбегает. Будет ли Салым или нет? Наурызхан забрасывает. И 1-0. Монголы повели. Наурызхан Хаджнаби забрасывает первый Салым в этом матче. Именно он сегодня автор первого заброшенного Салыма. И теперь, я думаю, игра пойдет поинтереснее, потому что алтайцам нужно отыгрываться. 15-я минута матча, 1-0, Монголия впереди. Демек азыр өзүңүздөр көргөндөй 9-чу катар санындагы оюнчу Тайгазанга биринчи жолу ватандаштарынан жетип барды. Жана эң кызыгы 2 оюнчу артынан келип эч кандай тоскоолдук жарата алган жок. Жана Алтай оюнчуларынын бири Ирбис Яманов тоскоолдук жаратууга жана Улакка кармап жетип калууга жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок ал созулуп аягына чейин аракет кылгандай болгон жок. Демек эсеп ачылды. Эсеп 1-0. же болбосо 0-1. Монголия биринчи таймдын ылкагында алдыга чыгып олтурган мезгили. Дагы биз мына ушундай 4,5 мүнөттөй убакытты көрөбүз. Жана биринчи тайм соңуна келип жетет. Жалпы көкөр эрежеси боюнча 20 мүнөттөн 3 тайм болуп тургандыгы бизге белгилүү. Бул албетте эң эле кызыктуу оюндарды тартуулай турган 1 сааттык оюн экендиги бизге маалым. Ал учурда жоонтоп кайрадан баштапкы чекитке жайгаштырылган Улак аракетин көрдү жана жерден илип кетип биринчи жолу Алтай оюнчулары Улакка жетиши алды. Жана байкасаңыздар азыр монголиялык оюнчу
Жеңісбек Серик Зыратандашын келіп атыменен ордырғандығы көрі алдық. Бирок өтө бир кооптуу эреже бузулган. Очурга атталган жок. Ошондуктан улам оюнду улантууга мүмкүнчүлүк бар. Өтө кооз көрүнүштөрдүн бири. Жана эки тарап талашып бара жаткан учурда алты көздөй оюнчулар чыгып кеткендигин көрүүбүз. Монголиянын курамындагы Жеңишбек Серик жок. Бул мына Бактыбек Агби оюн жүргүзгөн жана натыйжасында чабуулга качып кетүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн болчу. Эсеп учурда 1-0 жалпы күйөрмандарды көрүүбүз. Бул эки команданын эми бүгүнкү ат майданында күйөрмандар өтө көп болбосо дагы жергиликтүү күйөрмандар жана ошондой эле чет өлкөдөн келген көкбөргө кызыгып жүргөн адамдар албетте чогулган учуру. Бул беттеш А тайпасында алкагында өтүп жаткан мезгил. Биринчи беттешин Монголия жеңилди. Демек, булар бүгүн ута турган болсо деле алар мындан ары жарым финалдык бөлүккө чыга албай тургандыгын белгилей кетебиз. Ал эми Алтай командасында дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. Теориялык жактан алып караганда албетте Кыргызстан курама командасына каршы алар кандай маанайда чыгат бизге белгисиз. Жана ошондой эле жеңиш эмес улактарды ыргыталабы. Ошол дагы башка суроо. Ошондуктан улам Алтай оюнчулары эми жарым финалдык баскычка биздин божомол боюнча чыкпай тургандыгын белгилей кетишибиз керек. Б тайпасында Москва, Кытай, Афганистан жайгашкан, бирок Кытай өлкөсү мына ушул каптакыр келбегендигине байланыштуу ал тайпада болгону эки команда оюн жүргүзүп жаткан кези Москва жана Афганистан. Жана Москва атандаштары Афганистанды 7-2 эсебинде биринчи беттеште жеңип алган. Азыр өтө жакшы чабуул жүрүп келди. Анын натыйжасында Тайгазанга Алтай оюнчулары ыргытууга жол издеп тапкан жок. Жана Тайгазанга жакын жерде улак жерге түшкөн жана элди эңкейип учурда Монголия оюнчулары өздөрүнүн карамагына алган аракетин жасоодо. Жана ошондой эле С тайпасында Казакстан, Америка Кошмо Штаттары жана Красноярск оюнчулары өз ара беттештерин өткөрөт. Жана азырынча ал жакта бир дагы оюн орун ала элек экендигин белгилей кетели. Азыр эми кийинки чабуулдардын бири жана Алтай оюнчусунун бири, андан тышкары Монголиялык дагы бир оюнчу жерде кулап жаткан мезгил. Оюнчуга азыр жардам керек албетте. Монголиялык 12-чи катар санындагы оюнчу Дозжан Баяскалан өзү минип жүргөн аргымактын алдында калды. Буга чейин дагы Алтай оюнчуларынан да көрүнүш кездешкен, эсиңиздерде болсо. Ал эми бул жерден байкасаңыздар атаандашы келип капталынан сөздөр өзү дагы жыгылды. Жана Алтайдын курамындагы биринчи катар санда оюн жүргүзгөн Мерген Адышев жерге улагандыгын көрө алдык. Эми өтө чоң жаракат жок. Мындан дагы биз кооптуу чындыгында учурларды көрүп келгенбиз. Азыр Тайгазан түбүнө келип оюн жүргүзүүдө тараптар жана эң акыркы чабуулдарга көз салабы. Ну и, конечно, снова возле Тайгазана монгольская сборная пытается работать уже в атаке алтайская сборная. Сейчас, конечно, снова мы увидели стык очень жесткий, но, как сказал Зайрат, мы такие стыки немало наблюдаем в этом виде спорта. Так что пожелаем здоровья и алтайскому, и монгольскому игрокам. Заканчивается первый тайм, 15 секунд до конца. Вот теперь шанс будет или нет забросить последний салым этого тайма? Нет, не успеет, скорее всего. Да, 8 секунд остается. 7, 5, 4, 3, 2, 1. В общем, первый тайм заканчивается. Монголия впереди 1-0. Главный арбитр встречи дает свисток к окончанию первого тайма. Для вас работает Зайрат Эсенбай, Айзерет Адримов. Увидимся ровно через 10 минут. Өздөрүнүн оюнун максималдуу түрдө улантууга менимче мүмкүнчүлүк алат. Мындан ары эми курамды кайрадан тааныштыруунун эч кандай кажети жок. Биз буга чейин аты жөнүн толук бойдон айтып өттүк жана болгон оюнчулардын активдүү иш-аракеттеринде албетте алардын аты жөнүн кайталап биз жалпы маалымат берип отурмакчыбыз. Бул А тайпасындагы экинчи беттеш, андыктан мына эми бул эки команда бул тайпадагы экинчи орунга жайгашууга өз аракеттерин көрүп жаткан мезгили. Бирок дагы да болсо Алтайда мүмкүнчүлүк бар экендигин белгилей кетели. Да, не стоит об этом забывать. Даже на прошедшем Кубке президента, помните,
кто смотрел матч Арашан Толкун, 4 салыма отыграли игроки Арашана, но потом проиграли в серии после матчевых буллитов, но тем не менее камбэк они сделать смогли. Так и здесь. 1 салым это ничего не означает. За 2 тайма можно забросить очень много салымов и, конечно, одержать победу. Сейчас алтайцы попытались тут же захватить инициативу в начале 2-го тайма, и это делал как раз таки Айсудур Могулчин. И пытался он убежать в отрыв. Младший брат Амата Могулчина. Амат Могулчин 89-го года рождения, а Айсудур Могулчин 91-го года рождения. А 2 брата вот так вот играют в одной команде у алтайской сборной. Сейчас Джеки-Меджики в начале 2-го тайма мы наблюдаем. И, конечно, пока не было Джазамамы в этом матче. То есть все чисто проходит. Да, были стыки, но это все не тянуло на удаление. Друзья, напоминаем, 2 минуты. На 2 минуты уходит на удаление игрок, нарушивший правила. И вот так вот оттесняет сейчас постепенно монгольский игрок своего оппонента Баглан Идырыш. Ставит он, конечно, корпус лошади, как положено. И пытается обойти его. Обойти его пытается Амат Могулчин. И вот теперь в такым взявший монгольский игрок Улак пытается разбежаться. Нужно ему развернуться, потому что атака должна быть в другую сторону. И вот так вот пытается теперь уже Баглан Идырыш. А будет одного и уже дальше пробегает. Бежит Тайгазану, и шанс есть у него 2-й салым произвести. Сможет ли или нет? Нет, догоняет его быстренько. Лошади тоже быстрые у алтайских игроков. И вот так вот Баглан Идырыш вырывается на оперативный простор снова. Но забросить пока шанса ему не дают. Обороняются они великолепно. Эрбис Яманов. И снова обойти пытается возле Тайгазана. Уже находится совсем недалеко. Осталось для того, чтобы забросить 2-й салым для монгольской сборной. Но вот так вот никак не получается. Потому что очень грамотно обороняются алтайцы сейчас. И не получилось никак вот уйти в отрыв снова. Вот теперь с 3-й попытки уже будет забрасывать салым, точнее, в Тайгазан. Рядышком находится Баглан Идырыш, и забрасывать нужно уже. Нет. Затянул. Затянул. Ну и определим, друзья, вес этой туши, вес Улака около 35 килограмм. Так что на самом деле это тяжело так сходу взять и забросить. И за лицевую линию уходят игроки со своими лошадьми. И сейчас будет очередной Джеки-Меджики в этом матче. А мы смотрим на повторе, как вели борьбу. Это Эрбис Яманов, конечно, был. И Баглан Идырыш. Вот так вот. Прям перед забросом в такыми нес уже Улак монгольский игрок. Но успели они все-таки помешать ему это сделать. Эрбис Яманов сейчас несет Улак. Будет в центре оставлять на Джеки-Меджики. И борьба у нас будет уже 1 на 1 в круге. Так, давайте посмотрим уже, чем закончится. Эзен Каймин у алтайцев. И, судя по всему, Баглан Идырыш. Так и есть, Баглан Идырыш у монгольской сборной. Ну а и пока что единственный салым в этом матче забросил Наурызхан Хаджнаби. 24-я минута заканчивается. Счет пока 1-0. Джеки-Меджики во 2-м тайме. Джеки-Меджикеде айығышқан күреш аябай бір шындығында мықтылық бұға чейін болған жоқ. Бирок қарабастан эми азыр албетте ошондой иш аракеттерди күтмөкчү. Эки тараптан бирден оюнчу бул тирешти аткарууга кирип келген кезде жана чөк түшүп азыр Алтай оюнчусунун аргымагы жерге кулады. Жана камчылап андан ары турганча атаандаштары Улак тилип кеткендигин көрдүк. Негизи аты менен сыртка чыгып кетсе дагы, албетте кандайдыр бир эреже бузса дагы атаандаштары жалгыз улантып чийинен алууга мүмкүнчүлүгү бар. Азыр байкасаңыздар, Алтай оюнчусунун мына мээрден ыргып түшкөндүгүн көрө алдык. Бүгүн жыгылуулар өтө эле көп. Ал Мерген Адышев болду. Эрден ыргып барып дээрлик томуланып түштү дагы. Андан ары атын артынан кууп жөнөгөн. Ал учурда анын ордун толуктап найми кирүүгө мүмкүнчүлүк алат башка оюнчу. Найми толук бойдон 4 оюнчу аракетин жүргүзүп жаткан мезгили. Монголия улуттук курамасынын кезектеги чабуулдарынын бири жана
ыргытууга өтө жакшы мүмкүнчүлүк жаралган. Арыстан Шайтканда бирок эмнегедир атын туура башкара алган жокпу, же болбосо атаандаштары күү менен келип четтете алды. Азыр байкасаңыздар, мына кайрадан эле ыргытууга жол таппай жаткан мезгили. Эсеп 2-0 айланып кала турган болсо, анда Алтай ал эсепти теңип кетүүсү бир аз татаалыраак болмок. Азыр аутты көздөй бара жаткан мезгил. Бирок кайрадан чимирип Арыстан Шайткан Тайгазанга бет алып бара жаткан мезгили. Учурда эми түшүнүктүү болуш үчүн айтып өтүшүбүз керек. Мына ушул экрандын сол тарабындагы канатка чабуулду Тайгазанга мына ушул монголиялыктар ишке ашырууда. Ал эми оң тарапка алардын тандаштары Алтай чабуулдарын жасайт. Азыр эми кайрадан ауттун чегинде ойын жүргөн жана калсын ышкырыгы жаңырды. Анткени таланы таштап жоон топ чыгып кеткендигин көрө алдык. Мына ушул жерден ат чөк түшүп отуруп калгандыгын көрө алганбыз. Эч кандай жаракаты жана ошондой эле жокпу. Аны биз мындан кийин байкасак болот. Жана ушул жерден дагы көрсөңүздөр өтө бир кооптуу абалдардын бир болду. Бирок эч кандай жаракатсыз бутуна туруп андан ары мына улантып кеткен. Өзгөчө активдүү оюнчулардын бири Алтайдан Мерген Адышев. Демек азыр команданын катарына кайрадан кошулат. Ал старттык курамдын оюнчусу экендигин белгилей кетели. Жекеме-жекеге тараптар кайрадан кирип келди. Бул жолкусунда Монголиядан Баглан Ыдырыш оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Ошол эле мезгилде атаандаштарынан 11-чи катардагы Мерген Бадыкин оюн жүргүзүп жаткан. Жана жекеме-жекеден эч кимиси толук бойдон өзүнүн карамагына улактап алган жок. Жана чийинден сырткары чыккандан кийин бардык улакчылар бул улакка аракетин жүргүзүп жаткан кези эрежеге ылайык чийинден чыккандан кийин албетте кийлигишүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Бул көчмөндөр оюндарында эсиңиздерге сала кетебиз, жалпысынан 11 улуттук курама атсалышып жаткан мезгили. Жана Франция курамасы эң алгачкылардан болуп катышып жаткан, өздөрүнүн күчүн сынай турган курама команда. Андыктан бүгүнкү күн тартибинде биз мына ушул франциялыктардын оюнун эми көрө албасак дагы чындыгында жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жок, Башкортостон Франция албетте беттешин көрөбүз. Андыктан бул эки команданын ортосундагы оюн кызыктуу түрдө жүрүшү керек. Буга чейин хорсбол ойноп жүргөн курама команда көк бөрүнү канчалык өздөштүргөндүгүн байкоого мүмкүнчүлүк болот. Ал учурда мына эми кайрадан эле Тайгазанга жакын келип азыр өз аракетин Монголия оюнчулары жасады. Бирок азыр аутка чыгып кеткен соң жекеме-жеке орундалышы ыктымал. 1-0 эсеби чындыгында бул кызыктуулукту жана алдыңкы мүнөттөргө толук интриганы берет. Да, на самом деле, 29-я минута матча, и пытаются уйти в отрыв теперь уже алтайцы. Передачу или нет здесь. Да, и возле Тайгазан находится уже, Салым не удается произвести. По инерции уже отбегает дальше лошадь. И здесь теперь борьба прямо возле Тайгазана. Это как раз таки Роман Ойношев. Такая игровая фамилия у Романа Ойношева. И, конечно же, пытается он здесь попытать счастье возле Тайгазана. Но вот отдал он все-таки улак своему коллеге по цеху. А там борьба продолжается, и все. Там упала лошадь, очень опасно, конечно, получилась ситуация здесь. Был Бауржан Тилаубек. Нам пока снова тот самый Джеке-Меджеке, когда упала лошадь у игрока монгольской сборной, у Баглана Дырыша. А себя проявить Ренат Тимеев. Но вот вырвал буквально из его рук улак Бауржан Тилаубек и упал вместе со своей лошадью. Практически полчаса игры прошло. Счет 1-0 в пользу монгольской сборной. Ну и давайте посмотрим уже за очередным Джеке-Меджеке. 1 на 1. Кто же кого? Ровно 30 минут у нас проходит этого матча. И алтайцы просто обязаны, я думаю, перед своими болельщиками, которые тоже прибыли, поддержать их. Все-таки наших немало на Алтае. И тоже там игра популярная. Вот теперь борьба идет на Джеке-Меджеке. Капитан, кстати, серии Женисбек
сейчас ведет борьбу в Монголии. Ну, Эйзен Каймин был ближе. Берет в такым улак и пытается уже оторваться от своего соперника, оторвать буквально его руки, но вот не получается. Капитан монгольской сборной Серик Жингизбек пытается у него буквально-таки украсть данный улак для того, чтобы уже самому пойти в атаку, но не дает никак. Очень грамотно сейчас держит свою лошадь и пытается, конечно же, обороняться в этой ситуации игроки алтайской сборной. Ну и разворот тоже не получается сделать никак. В аут не уходит улак. Да, очень хорош сегодня Эйзен Каймин. Кстати, на Джикиме-Джике он пытался несколько раз для себя хорошие эпизоды произвести для своей сборной в целом. Но вот сейчас не получилось ему этого сделать, потому что монгольская сборная обороняется грамотно. Это тоже стоит отметить. Все до этого, до первого забитого Салыма, алтайцы пытались быть более активнее, но вот монгольская сборная хорошо оборонялась сегодня. И вот не зря таки они пока не дали произвести Салым своим соперникам. Джикиме-Джике очередной. Оставляется улак в центре этого круга. И кто же пойдет от команд? Баглан Дырыш. Нет, это как раз таки Серик Жингизбек, капитан монгольской сборной снова. Для этого он и вышел, для этих самых Джикиме-Джике. Ну, а у Алтая Мерген Бадыкин пытается оттеснить своего соперника, но вот очень грамотно поставил корпус лошади сейчас игрок монгольской сборной. Ее капитан, душа этой сборной и сердце. Но все-таки самому взять улак в таком не получается, потому что мешает ему здесь, понятное дело, Мерген Бадыкин. И снова он пытается оттеснить своего соперника, но очень грамотно. А сейчас все сделал, казалось бы, Серик Жингизбек, но благо для алтайцев он не смог зафиксировать. И у нас все меняется здесь. Теперь наоборот уже пытается алтаец оттеснить, но вот Серик Жингизбек снова вырвал для себя эту позицию, и нужно снова начать заново. И вот подзывает судья двоих игроков для того, чтобы борьба продолжилась снова. Свисток дан. Поменялись здесь, как раз таки Орал Мырзабек. Он 97-го года рождения, очень молодой. Вообще, как говорю, игра молодых, очень много молодых. Есть, конечно, очень опытные ребята, но вот в последнее время, конечно, очень много молодых себя проявляют хорошо. Это 96-го, 97-го, 2001-го даже года есть рождения игроки. Ну, а вот здесь конкретно у нас Амат Могулчин. Он уже опытный игрок, 89-го года рождения, от Алтая. Ведет борьбу на Джикиме-Джике. И вот там, кстати, некая суматоха происходит. Так, по-моему, там Наджа Замымыка вот должны были из монгольской сборной или нет. Сейчас давайте определимся, посмотрим. Потому что очень долго там Халыс разбирался. Да, на самом деле. Один вот возле второго судьи находится. Это первый номер, это Орал Мырзабек. Он нарушил правила. И, друзья, первые карамамы в этом матче. Или джазамамы, называйте как хотите. 35 минутта жүріп баруда. Болған 6 минутта уақыт бар. Андықтан еме кезектегі жүрістерін көрөбүз. Чырда азчылықта ойын жүргізіп жатқан Монголия ойыншылары дағы да осы өздерінің чабуына жол іздеп табу қаракетін көрді. Чырда өзінің қарамағында 7-ші қатар сандағы ойыншы өздерінің тайғазанына бара жатқан. Жоқ, бұл жоқсында албетте артқа айланып келіп анда соң чабулды ишке асырбай тұрған болса, дароға чып кетуге мүмкіншілігі болған жоқ. Ошондуктан улам артқа бұрылып жатқан мезгилде аутқа өтүп кеткендигин көрө алдык. Демек, Монголия ойынчылары өздөрүнүн ойлогон чабуулун жыйынтыгына чыгара алган жок. Ал учурда биринчи катар сандагы Мырзабек Оралды бизге көрсөтүүдө. Мына кандай иш аракети үчүн мына эми жаза мамыга кетирилди болду экен. Биз чындыгында толук байкаган жокпуз, бирок ал учурда эмес, буга чейинки эпизоддордун бирин, чабуулдун бирин бизге кайталоодон берип жаткан мезгил. Бул активдүү оюнчулардын бири
монголиялықтардың құрамында ойын жүргізіп жүрген Бақытбек Ағби екендігін белгілей кетелі. Мына Орал Мырзабек өзінің кезегін күтөт. Монголия үшін эми бұл бір ойыншының четтеп қалғандығы, 2 минутқа четтеп қалғандығы чоң деле жоғоту болған жоқ, байқасаңыздар. Алардың ойыны алсырап деле қалған емес. Тескерсінше 3 ойыншымен ойнап жатқандығына қарабастан командалаштары чауылға аттанып өз күшін көрсетуді. Ал эми Алтай чындығында сырттан алып қарағанда жақсы эле жетиштүү чабуулдарды же болбосо такымга кысып аракетин көрүп жатат. Болгону монголиялыктардын коргонуу бөлүгү атаандаштарга караганда күчтүүрөөк. Ошондуктан улам каршылаштары өздөрүнүн каалаган чабуулун соңуна чыгара албай жаткан мезгили. Азыр эми байкасаңыздар мына 4-чү оюнчу кирүүгө мүмкүнчүлүк алды Мырзабек Орал. Демек эми кайрадан эки тараптын күчү бирдей болуп калгандыгын көрүүбүз. Мына ушундай калыс уруксат берген. Ошондуктан улам 4 оюнчу менен кайрадан Монголия оюнчулары өздөрүнүн аракетин улантып жаткан мезгили. Күйөрмандар бүгүн өтө эле көп байкасаңыздар барган сайын ошол тайпалык оюндар жыйынтыгына чыккан сайын бул көкбөр оюндарынын дээрлик оюнунун күйөрмандары ипподромдо көбөйө баштай тургандыгы белгилүү. Анткени өзүңүздөр билгендей мына кызыктуу оюндар ушул акыркы баскычтарда болот. Анткени жарым финалдык бөлүккө чыгуу аракеттери ар бир тайпада ушул акыркы стадияларда өзгөчө күчүнө кирет. Ал мезгилде мына өздөрүнүн тайгазанын көздөй азыр монголиялык оюнчулар чоң ылдамдыкта барууда. Бул буга чейин жаза мамыга жөнөтүлгөн оюнчу Мырзабек Орал. Мырзабек Оралды атаандаштары азыр четке сүрүп чыгара алган жок, бирок каластын ышкырыгы жаңырган. Азыр монголиялыктар ышкырыкты уккан жок, байкасаңыздар. Жана азыр эми кайрадан Мырзабек Оралды артка чакырып калыс айтып жаткан мезгили. Демек өзүңүздөр көргөндөй мына улакты такымга кысууда кандайдыр бир эрежеге ылайык эмес көрүнүш орун алган жана такымга басуунун дагы өзгөчө эрежеси бар экендигин бизге көрсөтүүдө. Чындыгында мына ушул жерден байкасаңыздар туура эмес такымга кыскан, анын натыйжасында өтө жакшы чабуул үзгүлтүккө учурап калгандыгын биз байкай алдык. Ошондуктан улам мына эми калыс алардын чабуулун токтотууга аргасыз болду. Мырзабек Орал азыр аутка жакын жерден улакты жерге таштоого дагы мажбур. Анткени аянт чегинде кармап калууга аракетин көрсөттү. Азыр эми чындыгында кийинки Алтайдын чабуулдарын көрөбүзбү, жок балдагы башка Олордо негизи Алтай барган сайын оюну начарлап бара жаткандай. Буга чейин жок дегенде биринчи таймдын жана ошондой эле экинчи таймдын башкы мүнөттөрүндө алардын бир аз жүрүштөрү активдүүрөөк болчу, байкасаңыздар. Ал эми азыркы оюнда таптакыр эле монголиялыктар улакты өздөрүнүн карамагына алып, атаандаштарына бербей жаткан мезгили. Жекеме-жеке көрүнүшү орун алууда жана монголиялыктардан борбордук бөлүккө Баглан Ыдырыш кирген. Ал эми атаандаштары Алтай улуттук курамасынан борбордук бөлүктө Эзен Каймин ат салышып жаткан мезгили. Жана тараптардын бири дагы эңкейип аракетин жасай элек. Негизи азыркы таймда эсепти 2-0 айландыруу бул Монголия оюнчуларынын башкы максаты. Бирок чындыгында алар 1-0 менен деле канчалык оюн жүрүшүндө артыкчылыгы бар экендигин бизге көрсөтүүдө. Ошондуктан улам мына жалпы сырттан караганда монголиялыктардын активдүүрөөгү, алардын фаворит экендиги бизге байкалып турат. Экинчи таймдын бүтөрүнө 40 секунддай убакыт бар. Андыктан азыр борбордук бөлүктө мына эми көпкө чейин Монголия оюнчулары күтүп жаткандыгы бизге түшүнүктүү. Да, Баглан Ыдырыш сейчас оттесняет своего соперника. Ну и вот, пожалуйста, представитель США ковбой эдакий сейчас явился для того, чтобы посмотреть на игру эту. Возможно, изучает своих соперников, возможно, будущих, не знаю, как США себя проявит. Конечно же, из группы выйти будет очень сложно, там есть Казахстан, есть Красноярск. Но, тем не менее, остается около 10 секунд, так и есть. И вот это Джекеми, я думаю, и уже закончит данный второй тайм. 3, 2, 1 и все, друзья. Второй тайм завершен в матче Алтай-Монголия, группа А. Ну и через 10 минут мы снова с вами встретимся на телеканале КТРК Спорт. Далеко не отрывайтесь.
И пытается убежать все-таки здесь игрок алтайской сборной. Ну и я думаю, сейчас они выйдут за лицевую линию. Нет, не получилось пока здесь остановить порыв алтайского игрока. Ну и все. Сейчас будет производиться джики-меджики в этом матче. Очередной джики-меджики в этом матче. И первый джики-меджики в третьем тайме точнее. Еще раз определяем, друзья, джики-меджики это для русскоязычных, конечно, наши, те, кто давно смотрит кокбурю, понимают правила, знают тонкости игры. Но именно для тех, кто только-только знакомится с миром кокбурю, определяем, что джики-меджики это борьба двух игроков за улак в центре, как раз таки в круге. 3 круга всего есть. Куда уходит за лицевую линию улак, ближе какой круг, на том круге производится данный джики-меджики, то бишь борьба 1 на 1. И вот здесь пытается тут же быть острее Эйзен Каймин, но не дает ему Баглан Дырыш. Один из самых активных, вообще лидер, один из лидеров сборной Монголии Баглан Дырыш. И вот пока определяешь, что нельзя заходить другим игрокам, а то будет удаление, так называемое джаза-мамы. Увидели мы уже одного игрока, джаза-мамы, это Орал Мырзабек, игрок под первым номером. Он 2 минуты находился удаленным, и в меньшинстве монголы продержались против алтайской сборной. А вот сейчас пытаются они уйти. Айсудур Могулчин, младший из братьев Могулчинов, 91-го года рождения. Его старший брат Амат Могулчин, 89-го года рождения. Вот они вдвоем сегодня, конечно, пытаются феерить, но вот не хватает самого главного. Это заброса в Тайгазан. И снова здесь борьба происходит уже ближе к лицевой линии. Снова улак уже на земле находится у нас. И вот теперь рискнул таки сейчас игрок алтайской сборной, это Ирбис Яманов. И тут же оттеснили его от улака быстренько игроки алтайской сборной. И пытается здесь снова Айсудур Могулчин взять улак под свой контроль. Вот он вырвал позицию для себя. И снова здесь, конечно, такая некая суматоха происходит. Вот я думаю, джики-меджики стоит давать уже в такой ситуации. Да, Калыс меня послушал, наверное. На самом деле здесь, понятное дело, не было никакой уже нужды, чтобы производить далее борьбу за улак. И джики-меджики уже 1 на 1 борьба будет происходить в круге. И давайте потом посмотрим уже, кто же из игроков будет отведен от своей сборной по одному. Ну вот нам показывают повторы, когда происходило начало этой суматохи. Главный Калыс, главный судья этого матча сейчас подзывает игроков к кругу. Ну, болельщиков сегодня поприбавилось, как мы уже отмечали. Очень много таковых. И поближе к финалу также будем наблюдать только увеличение числа, количества болельщиков. Борется здесь игрок алтайской сборной и монгольской за улак. Борьба за позицию происходит. Это Баглан Дырыш и, конечно же, Амат Могулчин. Пока не дает Баглан Дырыш никакого спуску своему сопернику. Остается около 15 минут до конца этого матча. И пока монголы ведут 1-0, 45-я минута встречи. И мы видим, в принципе, сегодня неплохую игру лично в этом матче. Демек 46 минута башталды. Дагы да 15 мүнөттүк оюн бар. Бул беттештен бүтөрүнө чейин. Андыктан биз азыр кийинки чабуулдарга көз чаптырмакчыбыз. Учурда Монголия улуттук курамасынын оюнчулары 11-чи катар санындагы оюнчу азыр өз Тайгазан өздөй барган. Жана атандаштарынан улакты тартып ала алган жок. Учурда өзүңүздөр көргөндө кайрадан талашка тараптар түшүп отурган мезгили. Бул жолкусунда Алтай оюнчулары биринчи эң алды жерден 8-чи катарда оюн жүргүзгөн. Алтайдын мыктыларынын бири Айсудур Могулчин жерге таштап жибергендигин көрө алдык. Буга чейин эки оюнчу бири-биринен чындыгында өтө жогорку деңгээлде талаш жүргүзүп барып, чындыгында сыртка чыгып кеткендигин көрдүк. Алтайдан Ирбис Яманов жана атандаштарынан Баглан Дырыш өзгөчө активдүү түрдө
талашқа түшкөн. Жекеме-жеке көрүнүшү орун алып жаткан мезгил. Жана аргымактардын эми күчтүүлүгү мындай учурда көп нерсени чечет. Чындыгында атандашты улакка жакындатпай, жолотпой, өзүнүн капталын салып, артын салып, дээрлик аттын туура тапталгандыгы жана саяпкердин күчтүүлүгү дал ушул жекеме-жеке көрүнүштөрүндө байкалып келет. Андыктан биз азыр байкасаңыздар, монголиялык оюнчу Баглан Ыдырыш менимче Монголия улуттук курамасындагы эң күчтүү оюнчулардын бири. Жалаң чабуулдардын бардыгы дал ушул оюнчунун аракети менен башталып, жада калса ушул оюнчунун аракети менен жыйынтыкталып жаткан мезгили. Жыйынтыкталганда дайыма эле салым менен соңуна чыккан жок, болгону ыргытуу менен же болбосо тайгазанга жакындап баруу менен найми аяктоодо. Бирок биринчи чабуулду булар ишке ашырып койгондугун жана Хадынаби Наурузхан өзгөчөлөнгөндүгүн белгилей кетебиз. Наурузхан 1992 жылы төрөлгөн спортчу, демек 26 жашка келип калган тажрыйбалуу оюнчулардын бири десек жаңылышпайбыз. Арыстан Шайтхан эң эле улуу тажрыйбалуу оюнчулардын бири 83 жылы төрөлгөн жана эң жаш спортчу катары биз ошол Мырзабек Оралды белгилей кетсек болот. Монголиядан Мырзабек Орал болгону 21 жаштагы оюнчу. Андыктан жаш оюнчулардын аракетин дагы байкоодобуз. Өзгөчө биз жаш оюнчулардын тирешин эсиңиздерде болсо президенттин кубогундагы беттештерде ошол эле Алыкул, Келечек, Шыралжын командаларынын катышуусунда ошол көралдык жаш оюнчулардын чыгып келе жаткандыгы жана келечекте улуттук курама команданын катарын толуктай тургандыгын биз көрө алганбыз. Андыктан ишеним толук бар. Биринчи лиганын алкагында жада калса ага чейинки лигалар дагы түзүлүп, мына ушундай кыргыз көк бөрүсүнүн келечеги кең экендиги анык ушул чоң турнирлерде байкалып турат. Жогорку дивизион ошол эле мезгилде биринчи лиганын алкагында мелдештердин уюштурулуп тургандыгы бул өтө чоң ушундай мүмкүнчүлүк. Жаңы президент шайланып, ушул буга чейинки президенттин ордуна Көкбөрү Федерациясы Жыргалбек Саматовду шайлагандыгы бизге маалым. Андыктан бул инсан дагы Көкбөрүнүн өнүгүшүнө жана ошондой эле Кыргызстанда бул спорттун дагы да болсо көрмандарга нарды жагып, жана ошондой эле алар тараптан туура баа берилишине себепкер болот деп күтөбүз. Чындыгында азыр дагы болсо Көкбөрү оюну Кыргызстандагы эң биринчи катардагы спорт түрлөрүнүн бири болуп эсептелет. Ал мезгилде 50 минутта жүрүп барууда беттештин бүтөрүнө болжол менен 10 мүнөттөн бир аз гана ашыгыраак убакыт бар. Жекеме-жеке көрүнүшү орун алып, азыр Алтай оюнчусу Эңкейер Замат улакты эйлип кеткендигин көрө алдык. Жана бул жолкусунда такымга кызыш керек. Такымга кыса албай турган болсо атаандаш оңой эле жолуп кетиши ыктымал. Калсын ышкырыгы жаңырды. Жана өз пайдасы үчүн Эзен Каймин азыр улакты сактап кала алган жок. Аянт ичинде сактап калса, балким андан ары командалаштары илип кетип чабуулду ишке ашыра алат беле. Эң кызыгы 1-0 эсеби, эгер бул беттеш жыйынтыгына чыгып бара жаткан мезгилде бири-бирге айлана турган болсо, биз чечүүчү кошумчадагы 10 мүнөттү андан тышкары албетте буллеттерди дагы көрүп калышыбыз ыктымал. Да, 51 минута матча ровно пошла. Ну и сейчас, конечно же, жекеме-жеке очередной. Да, наблюдаем борьбу эту. Сейчас пытается, конечно же, игрок монгольской сборной Дожжам Байызгалан не дать спуску своему сопернику, коим является в этой ситуации игрок алтайской сборной. Это Мерген Бадыкин. Как раз таки Мерген Бадыкин в начале матча очень был активен, потом его заменили. И вот сейчас он снова на коне в прямом и переносном смыслах. И пытается теперь Мерген Бадыкин пройти таки под этот улак, чтобы зафиксировать его в такым, но Дожжан Байызгалан не дает. Нам показывает главного судью этого матча, Калыса, который определяет все нарушения, определяет, конечно же, саму игру. Ну и вот он выводит их за круг. Других нужно теперь уже представлять.
Так, а у нас здесь, конечно, очень активен был Амат Могулчин. Вот он и появился. И Баглан Ыдырыш. Такая микродуэль у нас образовалась по ходу всего матча. Баглан Ыдырыш и Амат Могулчин. Могулчин из Алтая, Ыдырыш из Монголии. Пока, конечно, успешнее в некоторых эпизодах был Ыдырыш. Он и активнее был. Но вот был у него шанс забросить Салым в первой же атаке, точнее. Но вот не получилось этого сделать, потому что очень грамотно оборонялись игроки алтайской сборной. Ыдырыш оттесняет своего соперника. Пытается он здесь взять под контроль Улак в таком. Его должен взять, но вот подталкивает его в этой ситуации. И теперь в такую коробочку берут его игроки алтайской сборной. И не дает попросту ему точнее, разбежаться на своей лошади. Да, снова атака, конечно, должна была быть уже от монгольской сборной. Но вот все-таки сразу два игрока алтайцев прикрыли все пути для монголов. И, конечно, Улак остался на земле. Но тут же Баглан Ыдырыш снова разворачивает атаку и может бежать в сторону Тайгазана алтайской сборной. Но тут же блокируют его действия игроки Алтая. И вот теперь по дуге исполняет так называемую дугу сейчас игрок монголов. Это снова Баглан Ыдырыш. Мчится он на своем коне к Тайгазану алтайцев. Приходится разворачиваться снова. Ну и ждет он партнеров, которые дадут ему, то есть заслон сделают. Вот есть один, есть второй. И нужно теперь попытаться ему оторваться. Хорошо опекают своего же сейчас игроки сборной Монголии, потому что шанс есть сейчас забросить Салым в казан. Командная работа много чего здесь значит. Один, конечно, в поле не воин. Нет, пока вот до такой степени, чтобы уж очень опасный момент, здесь такого нету. Алтайцы полностью перекрыли все зоны, куда может рвануться Баглан Ыдырыш. А вот теперь шанс. Есть разворот и есть теперь шанс забросить Салым. Ближе к Тайгазану находится. Тут же алтайцы бросаются на него. А Могулчин, Амат Могулчин, это не дает своему сопернику поближе быть к Тайгазану. И там даже Яманов также оказался. И теряет Улак на этой точке поля. И падает один из игроков алтайской сборной. Кто же это был? Все в порядке вроде бы с ним. Но игра у нас продолжается. Вот тут же на замену выбегает другой игрок алтайцев. И да, и уходит уже тот, кто упал. Снова борьба. И очередной Джекиме-Джеке, скорее всего, будет. Вот сейчас судья матча советуется со вторым арбитром. Давайте вот здесь посмотрим. Ыдырыш боролся. Уже должен был разбежаться, но не дали ему. 55-я минута матча. 1-0 в пользу Монголии. 56 минутта башталды. Демек дагы 5 минуттай вакыт бар. Бул беттештин жыйынтыгына чейин жана биз азыр тараптардын эң акыркы чабуулдарына көз чаптырмакчы урматтуу телекөрүүчүлөр. Мүдүрлүү Парват кулап кете жаздады. Өзүңүздөр көргөндөй бирок кайрадан бутуна туруп андан ары уланткан. Бирок ага чейин байкасаңыздар Алтайдын урамындагы экинчи катар сандагы оюнчу жерге аты мүдүрүлгөн соң кулаган жана кайрадан туруп менимче оюнун улантып жаткан маалы ал Вадим Езрин экендигин белгилей кетмекчибиз. Учурда Джекиме-Джеке көрүнүшү орун алат. Баглан Ыдырыш экранда. Баглан Ыдырыш эң эле активдүү, эң эле көрүнүктүү оюнчулардын бири монголиялыктардын урамындагы. Андыктан ал мына ушул Кыргызстан улуттук курама командасына каршы ойногон беттеште дагы кандайдыр бир аракетин жасаган болчу. Ал учурда Наймиянын атаандашы 4-чү катарда Арстан Шайтхан экендигин көрөбүз. Арстан Шайтхан мына бир улакты эми сала турган болсо командасына чыныгы баатыр катары жардам бермек
негізі бұл ойыншының чауылда дағы, жекеме жекеде дағы біз чынығы әрекеттерін байқауды. Сондықтан балким Тайғазанды алуға толық мүмкіншілігі болушы ықтимал. Бұға чейін еңіп жатқан мезгілде тақтал айтсақ, монголиялықтардың чауылы чөрінде қалыс бір чауылды тоқтатқан, тура емес тақымға қысқандығы үшін. Bir ширақ шыл бұттың артында қалғандағы болған bir ширақты қысып алған, андықтан ал тура емес екендігін, ережеге тура келбей тұрғандығын қалыс айтып, жақсы чауыл ошол ережені толық өздештірбегендіктен алам. Тоқтап қалған балким есеп 2-0 болмақ. Жана монголиялықтар азыр біраз оңойырақ түрді. Өздерін бош алып, өздерінің рахатына азыр менімше беттешті жүргізе алмақ. Азырқы 1-0 есебі толық бойдан ешқандай жеңіштен кепілдікті бербей тұрады. Ошондықтан алам, алар аяғына чейін бош ойнашы керек болады. Өтірда эми Алтай ойыншылары Аллах менен жүрішін улантуда, бирок сүрмө топ өз ишин жасады. Жана Айтхабил Магайды сыртқа сүріп чыгаргандыгын көрө алдык. Ал болгону 23 жаштагы ойынчу. Жана көрөрмандар чындыгында азыр эки тараптын оюнуна толық баа берип отурган мезгил, бири-бирине таттыктуу, бири-бирине чыныгы туруштук бере ала турган командалардан болгондуктан мына ушул есеп өтө минималдуу бир гана салымды көрө алдык. Ал дагы биринчи таймдын башында эле болгон. Жана экинчи таймда биз салымды көрө алган жокпуз. Салами калган 2 мүнөттөй убакыт ичинде эки команданын ичинен кимиси өзгөчөлөнө алат болду экен. Ошол бизге кызык. Же болбосо буга чейинки ошол эки тайм өзгөчөлөнбөгөн ойынчулар салым жасай албай да калышы толук мүмкүн. Убакыт барган сайын монголиялыктардын пайдасына жыйынтыкталып барат. Ошондуктан улам мына ушундай көрүнүш Монголиянын oyuncularına 3 ұпайды бере тұрғандығын белгілей кетмекчибиз. Бұл А тайпасындағы ойын. Бұл эки команда Кыргызстан құрамасы менен жайгашып калгандыгы албетте бир аз аянычтуу болду керек бұл ойынчулар үчүн. Анткени кепилдиктүү түрдө жергиликтүү курама команданы менимче албетте ута албайт. Алтайды эле кийинки оюнунда. Ал эми бул тайпада Москва жана Афганистан. Демек ки Москва кийинки баскычка жарым финалдык бөлүккө чыккандыгын биз белгилей кетишибиз керек. Бүгүнкү күндө АКШ жана Красноярск беттеши дал ушул оюндан кийин орун алат. Жана ал беттеште деле фаворит анык. Красноярск атаандаштарын артта калтырышы керек. Алдын ала ушул божомолдор боюнча. Жана Америка Кошмо Штаттарынын оюнун көрүү биз үчүн өтө кызык. Чындыгында буга чейинки көчмөндөр оюндарында көрүп келгенбиз. Андыктан жыл өткөн сайын алардын кандай түрдө ушул өнүгүү жолу кандай болуп жаткандыгын алдыда байкамакчыбыз. Жана Д тайпасында Башкортостан, Франция беттеши орун алат. Ошондуктан улам эки улуттук кураманын оюнунда эми Башкортостан албетте күчтүүрөөк экендиги белгилүү. Андыктан кызыктуу оюнду бул эки курамадагы бизге көрсөтүшү керек. Эми 60-минутанын эң акыркы секундалары жүрүп барууда. Бул беттеш соңуна келип жетти. Демек, өзүңүздөр көргөндөй калыстын ышкырыгы жаңырып болуп турган мезгили. Эң акыркы чабуулга барууда монголиялык оюнчу жана Тайгазанга барып ышкырыкка карабастан ыргытты. Бирок канысы дагы Тайгазанга түшкөн жок. Мындай учурларда албетте эскертүү алып калышы толук ыктымал. Убакыт соңуна келип жеткен. Ошондуктан улам биз көргөндөй эсеп 1-0 бул беттеште ийгиликтүү болуп, ушул монголиялыктар өз пайдасына 3 ұпайды алды. Биз өтө кызыктуу оюнду көрдүк. Андыктан мына эми дагы да болсо экрандан алыстабаңыздар. Алдыда беттештер орун алыш керек. Да, друзья, счет не определяет интерес этого матча. На самом деле, очень интересный матч мы наблюдали. Монголия победила Алтай 1-0. И увидимся очень скоро, потому что сегодня в рамках этой программы сегодняшних игр будут еще 2 матча. И вот, конечно, благословение от народа берут игроки. Это традиция, как говорю. И это, конечно, на самом деле очень хороший момент, такой приятный. Для вас работали Заират Асимбай и Азизат Атримов. Но мы увидимся очень скоро. Никуда далеко не отходите.